Riu ni gintu kibata muno mwekuru gutegera ndiri arikia kwewa mwana bubo ni kienda kurigiria mathina jamba jwa kiri mwekuru na kinya mwana wawe nguo iria agwikira ni batere kwithirwo iri ntheru na kinya barabeja wa mwana na njire kuthinjo ni cesarean section batere gwikira nguo ikuba inya mirire ni gintu kingi mwekuru ari na gakenke abatere gutegera gwa kwi muno. Still tukiariria mantu ma postnatal care kana umenyeri bora mwekura wataga arikia kugia na mwana ni mantu ma ukonia umenyeri bwa cleanliness usafi na itu ya after delivery kwirukorwa ruwaru kiuma na ukaya kwewa mwekura atie na hygiene mbega kana utheru bwega no iwa akiwata infection either njira ya mwana kana okaya kuwarudhire to operation otweka kironda gikuwata infection kwa hiyo advice mwekuru after delivery akaigwa agitumira nguo cie clean na kinya taurira gutumira kiwere clean na akaigwa ke avoiding nguo ila tight onto tarea wekira nguo tight na arudhire to operation igagwa ikinyeria ara temetwe kironda kia operation no iwe ke affect kironda atuka ikuwata infection kana gya karakagita karaja mbere agitirora na rĩa gikora kire na scars ne kwa ikaiwe kireta pains nyumani nyitugagarira mwekuru after delivery akaigwa agitumira pad atkewa na ukara na pad kagita karaja nonto rĩa akara na pad kagita karaja bacteria cho ikiambira ku multiply ne kwa ni ku affect na njira yake ya uchiari kana kareta infections kana kuandamu ni kwambire witega KIRI. Also itugaga part of postnatal care ikebia kurea mirire uyu mwekurura arikia kugia na mwana inya yake ni nyiite nuntu bura inya ya kusukuma mwana kana nuntu bwa bleeding era kana inya during the labor during the time ndira kamateta akawa atomba kurea bwega nuntu tuyeria mwekura kamatete munya namba wakire ati umba ku wakire bwega kuria after delivery tuwa to recommend bia kurea bia balanced diet other than you bia balanced diet ito mwekona bwete kwegwa agitumira supplements dera aya na mwana yo na kujiria iron level ira yari mwire na kujiria calcium kenda mwana omba kumbirwa biungo byake bya mwire calcium ni atomikire na kujura mwire kwogu mwekoro arikia kugia na mwana pata postnatal care nke bya kurea abwete kurea idio bie na balanced na supplement inoto kuga iron supplements calcium supplements na basically kwegwa irio biria bikwa bikimutetheria gucoka normal to a situation to a level ari mbere atia yananda kurobangi bakuthuka kurea ria barikia kugia na mwana ontiba ukuthuka ku gain weight tugaga mwire ukayukia kira bikomba na any excess igatweka shed off by exercise kwa still kinya part of postnatal care ni kwigwa ukirotha exercise iri gutetheria mwiri waku wena inya ya kugana na ku avoid obesity ndo kinya ya obesity ina complications shayo either immediate kana later